wabarakatuh. Ya mengidap na makapimbilan sa di damarano sumna. Siya kena diprilang sa tabubiyak na si Bay Hadidya. Penghormatan untuk keseran tua mengaluta malbudi makalipat mambu. Wadi kalau na bayram katadmis bukang ginaway kemasiman to nagusum na alungan. Sa kat isa bunin na ipo makin gaso kanak-kanas sa bunin na itatang kaya sa studio kami tabuli pamanaya tanto ko eroga rarago naribay Hadidya. Sa kataya sa marin pa makin go sa wassalam. Iya
tuyul. Sampai
sakit tekan nabe manania debu mawat naman aku beduna naik
Enak